uracurika Zaburi gatoki Zaburi no umumambre. Ngose no mumambre. Zaburi Ngose segregation Shiraho pamanya. hindura topic shiraho space y'abamambre. n'umwana w'ingweshi Numushi. n'umunyamurenga ariko ngo yakuriye Ariko ingweshi ni ntuza. Ni icyondi. n'umunyamurenga Ariko w'ikigarasha cyo muri Kongo. Godefroid kubitaho iyo video man. mu kwambere aza w'ikigarasha ubundi agasutaho yare Godefroid Oui. kubitaho video man umuriro wake nanone na Kongo yarashize. Kubitaho. Kira abamambure hanze wa. Kubita shiraho hari ikibazo. Uyu nguyu Bariko barwanira mu ikanisa bakagira ngo ntibaje hanze. Kubitaho mana abantu bareke. Shiraho. oya mureke kumbangamira kandi mbere mbonye umunyamurego utagira ibanga. Godefroid Oui. Rambikaho gutaka rambikaho da. aya Uyu nguyu ndamugira ibintu byose sikweza bivuga Shiriraho ibintu nanone bigende nagica Bacire ibintu gute. Ibyo bintu nibi. nashireho nagica gasuku wamushizeho nico nagukundiye gusa nushaka umanure. Godefroid akore ikintu cyiza sha. ariko waciye kuri gas station niho ntu kuko uyu ni umupompiste nimubwiye ko yavugiye ukava kuri essence uyu nguyu Ewana nitilie vitu tuendelee na maisha. Godfather. Oui. Nahinduye sije hanyuma y'umunsi ni y'abamemba gusa. Wiki. None se Rabat na abamambre ni bande andika mu kinyamurenge. Andika mu kinyamurenge. Barakubwiye abanyamurenge ugashira gushyiraho ngo abaki abanyamurenge ntabwo ari abanyamurenge. Abanyamurenge apana abanyamurenge. Rabyo usigaye uko sogwa n'abapanya tugeze hano. Umupanya ninde wagipfuwe. Godfather ni murumuna wanje nta kibazo. Ndi murumuna wawe sindi umunyintu kuranyumva wa Zabu ubwiye ngo ndi murumuna we Zabu reka mubijabo duhuriye kwa bama mubijabo zahohotera gusa Godefroid uri imfura hari akantu wankoreye wewe banza ureke nubona ndagwaye ubonye Mugaza niwe muntu wenyine nabonye uyu ni muyomba oya ubundi nuko hamwe uretse Bobi Wine wagiye mu nteko nawe akaza akangura umugiri rwinshi agahita yigira akasa mutwe bakamukubita inkoni nawe urabona ko yabizize akavamo ari umwe urukunyumva mbwira mu Rwanda umudepite uri famous uzi tawe mu Rwanda bagiye badepite buriya we muri Kongo bangura urumogi bagasinzira mu nteko ntibagira office none se ubwo urukumva abo bantu bamugize mwashushe mwafashe amafoto ya Gesara mwamanitse ahantu hose yaza kuba wenda ari nko muri Tanzania azazamura ijambo nka Professor J akaza akavuga muko bakagera ahubwo nawe wababaye nawe uri mu bababajwe n'iki kuhindura ifoto no ngende mu bantu bababajwe nuko bamwambuye umwanya wo kwa minister afite ijambo atirise nubwo naryo atarivuga office bayimukubitira n'ikinshasa ariko atirise ariko afite iyo title c'est vrai muze kunsobanurira depite mumbye depite muri Afrika ni nk'aba followers bo kuri Twitter Jesus mwiriwe Godfather wiriwe rega ndimukunda ukuri ndamabwiza ukuri Godfather ntimujye mukunda ukuri igihe turimo abamambure mwivanze n'abapanya kubona umumambure uri gusengana n'umugoyi nibira mwari kubona ubundi abamambure mwari mufite roho n'umupanya wakubitanye microphone ibaze gato ariko murebe Kingdom ngo ni utanze ama video kweri ko turabesha na urayatanga Kasongo wamuishi nta video ariyo
sanze ahubwo zarahagaguritse abapasiteri bo bamenya amavuta nsanzwe mama nzifite aya no reka nze nkubwire mushobora kuzinyima mugatuma okay ye- muntu oya nahereza iyo video mujye niko kuri mumpe video muri DM kandi reka nsubira mu Godfather cyaro kuzimana we babwire Yesu umukoba yazinze yabagenje ati ntiyabakubise imikoba arabirukana tuzagire utanga izo video ngo zizigire reka nkubwire Rabiot kugira ngo zirahishe ndiziba kuri YouTube reka babwire rata ikintu iri Rabiot kuri YouTube Godfather Rabiot Hmm? abanyamu bari abakera abamambure amen kingdom ntabwo zihishe mushana indakurigira gatoya abamambure bari abakera mwivanze n'abapanya nta banga rikibaho ibintu byose biri mu kwama bija ku abamambure ariko bafite ibanga biriya bintu n'abandi umva Godfa biriya bintu biracari mu makimbirane n'imanza ntabwo n'ibindi amakimbirane ubanze barakuzanye ibiri cyose imanza bakazicomora bazana iby'imanza hano reka nze baragwanye nyishyire hano hejuru utumye uzoza nyishyire hano uhishira hejuru umurozi ngo uhishire umurozi akakumaraho abana reka uri nyishyire hano kubahiriza hejuru ngo bagire simwa kingdom ngo yazihishe wa dore hano ikibazo ntimubona ubisesengurana bambi ndi hano ndabisesengura jewe ndabizi neza wowe utazi naho byabereye ko wamenya si igisenyi igisenyi he reka nze nzipostinge uri guseka reka nimba ari mbipostinge ikanisa ryawe wavuyemwo pasiteri wawe ari mu kurya amaturo akima abandi ese n'Imana bari kurwanira Imana yari yananiwe kurwana pasiteri ararengana pasiteri yagize intambara mu ikanisa ntabwo ari ikibazo cya pasiteri urumva ni ibisambo byamuteye mu kanisa ntabwo uza kutubeshya ko warahabatirijwe uramaze turavuga ukuri ntutwibe cyane kuri turaje tugushire hanze kose none reka twumve Espoir iriya ntambara yo mu mbuga ngari warayikurikiye narayikurikiye ariko biri sensitive reka mvuge gutya gusa ni amakimbirane y'amatorero umbereye kabira canga Espoir ko ntakuzi gutyo ese wowe ukeneye ngo yimene Godfather kuva wamenye uzi position yanjye ku matorero ndamutse ko atari necessaire nimba ari politike twavuga ni ibintu bitaba bikenewe muri society sasa ni ikibazo cya leadership reka mbivuge muri make ni ikibazo cya leadership n'abarwanira ubutegetsi hari umupasiteri umwe bahagaritse undi akanga agashaka gushimuta ishengero undi akangiriza undi ibiki ni ibintu birebire sitakuza mu maduteri bazagwanira kuri space ariko Espoir ukuntu ari habivuga agira ngo ni ya migani y'abakecuru ngo umwe arwanira undi ngundi pasiteri wowe wari kumanuka hariya hasi ntiwari kuvuga kuri ibi bintu kubera kuko iryo terabwoba ryawe ariko murabizi ko ngewe ibyo bintu byanga kandi mu bintu none izo ntambara umunsi zizoza iwawe aya ntibishoboka ngewe nafata ikanzu yanjye ngasohoka ntawantumye twumvikana ikintu kimwe reka nze nkubwire mu bijabo ubwo bugiye muri kwandikira abantu ngo ntituvuge kuri ibi bintu turashwana uzoza urebe abo tuzamura nimba hazamuka mwabapanya siniko umupanyi uhita umusohora nk'uyu Gilbert nta mumambure witwa Gilbert ariko noneho ironda riri ahangaha iyi space uretse gato rebera ngo yitwa Gilbert taha iwacu nta mumambure sasa yewe ukasamutse uhita umuboroka Gilbert dinayinga Mike akareka uyu nayinze uyu ngo ariko aratwinjirira ngaho mureke Espoir akomeza inkuru yaragikomeje ngaho Espoir komeza ndango yari ni ikibazo cya leadership gute se leadership gute thank you so much and thank you muri make mu bijabo shira muri mute nubwo uriho uko hose ko thank you so much ngo have a good word ibyo byongereza byanyu you need the translator Godfather uwo ninde
baza mubanze mureke twumva uyu Gilbert mu bamambure ntitugira Gilbert ariko biri seriye Godfa biri seriye iyi topic jewe nzi kino kibazo uko catangiye n'ukuntu kimeze jewe ndabasaba ko ibi bintu abantu baza amakuru mutaza kuvuga kubera kuko nta gihe cyo kubivugaho kiragera bishobora guteza abantu bamwe ibibazo please and thank you mu bija noneho ahubwo mu bija ubwo ubizi reka tugusaba ubitubwire ngaho umva ikintu ujya fana abamambure ntabwo mushaka kigera nzabibabwira ikihe gihe ariko byamaze kuba cyangwa biratangira biri hanze ibyo bintu ko biri hanze pasiteri wawe nimba yarakoze amakosa kandi sha ibyo bintu uriho ukora sivyo mukanya ndamumanura watuma espoir abivuga byose nubwo umuvuga gutya espoir wamwumvishe mu bijabo ari aragushira super group rero nasoje ikibazo ni kimwe nkakora kwaza iyo atari hariya buri muntu wese ashaka gushimuta ishengero ryiwe oya harimo n'ibindi by'abana arasusamanyanga kandi ikindi bariya bana uretse bariya tuzi ko hano haba harimo abana bari munsi y'imyaka pasiteri ni igitangaza ariko pasiteri umve pasiteri ibintu anasepa yamenya nawe n'amaterme y'abana urindira pasiteri azi kurya abana ndi umuntu ninde ndi umuntu utumupanya wa namukubwiye ngo ndahari ivuge urinde uba mwene nde ndi umwishwa wandi uturuka mu kaega uturuka muhe murara uturuka mu badinzi ivuge birambuye wa hano nta muntu turi guha mike w'umupanya abadinzi bahuye n'uwe murara baba bahe ariko nawe umenye ko hano turi murenge nubwo turi kuri special akoze uko ndakumanura muje mubija mu kanya ndakumanura karenga imbibi radio ndazirenga gute kandi turi hano ni mu murenge zo guhura ndakumanuye sinamanuye baki nindaza ngo hano uyu nawe afitemo caractère z'abapanya uyu ni ngaho nawe asigaye yara ni ngaho nawe afitemo gwashatse umupanya wa gumaho hasi niko kwiza babapanya baramufasha aragarutse none ntabwo ashaka kuva umwanya wawe bawufashe ntabwo ashaka radio ngo byagenze gute ikintu nanga gusa ni kajwi umuntu azayumvirira hasi uzi uko mu bijabo turabizi mu bijabo ajya asa nk'umuntu ko yabanguja guti vunika kugaruka inyuma uhise uzamuka none oya mumpeze umunota umwe n'ubundi mwamanuye ntajambo mfite ariko mutekereze umva rabyo mutekereze agaciro k'umuntu wakubatije urumva nimara nzanga ngo ari roza kumugambanira wagira ngo niwe yakugize umukristo yakugize umukristo yewe reka nkubwire barakubatije ibyaha byawe byaje bigukurikiye nk'ukuntu tukumanuye ukazamuka mu kanya kuko mumbarize nimba inguma zahavuye uwo munsi bakubitana imirisho n'amamikrofone nimba bizongera uretse gato amakuru dufite nuko hari amakuru ahari nuko bapfuye abana nawe niyo mpamvu ukunda ababebe basaze mu bijabo ari bo bateranyije warimo no gupfa abana usigaye umenya n'iby'abana murindireho gatoya uyu ngo pasiteri araje ngo ndakumanura nawe ngo bapfuye abana nyine none umva ukuntu gahunda imeze uyu 7 ntimuzamura umupanya ntabwo nza kubyihanganira nimba aje gutanga ifaranga uyu Museveni abantu barebe kuri dashboard mufashe igikorwa ibyo tuzobishakira umwanya wabyo ni kuwa gatanu ubaye gute aho Kingdom ntibambwiye ko kuwa gatanu aribwo byaba ariko kwiza
Kuwa gatanu kabisa King mzee Dom King yagiye kuri telefone bamubujije ngo ntavuge ku ubu bintu by'umuduga karabuza ngari abana mu mudugudu karabuza Rubavu abana halo baragwanye bakubitana imirishyo mzee King Godfather yarakubajije ate se kuwa gatanu niho heza twokora iriya bari sport bampamagariyemo bihise ntabwo sinababwiye biriho mbuva reka manuke zamuke ni mu bijabo bamuhamagaye ngo ntavuge kuri ibi bintu Godfather uri gatiki ibyo mupanyire ngiye nje wo kwahuri ngonde ngurinde nje nawe wo kwahuri uretse rindira gato Museve uri papa namakiwa ni meza nshuti yanjye yambu papa minsi niwe myinshi wanyandikiye ko nagwandikiye ukanihorera wanyandikiye gute Godfather ha uyu ni uwiwacu cyangwa reka kakanumve Museveni yambu papa namaki ni meza wanyobewe nje nawe ari gutwara abadiyakoni nje nawe kwahuri ibyo ngibyo ni bishasha ibyo ni bikitana ibyo ni biki minsi myinshi nshuti yanjye garawe angize umumambure bya nyabyo Godfather yari umudiyakoni wo kwa Pastor Huri barakuniga n'ingarisha ngaho uyu nguyu uko numva ari umumambure wamenyekanye cyane Mutebe reka ngufollowinge wa nje ndikabira changa ngufollowinge back niko ndabona papa niko Museve nshuti uramba makuru mu minsi myinshi Museveni reka ndi gustokinga yinjiye kuri Twitter 2018 oya ntabwo nkuzi wowe nyoherereza ifoto nde babiranye n'aba badiyakoni kwahurisha uretse gato Museveni yaranyandikiye ngo hello Godfather uri safi twabanye cyore none umuntu mwabanye uramwumva ukamubaza niba ari we ntumumenye kandi aragushatse nkakura nyine wabaye mbere twari tungana wabaye umuntu mukuru kukugeraho no gusaba audience wanyibesheho mpereza ifaranga ndamenya kubyo kuvuga ariko kuri azane amaturo yarya kwahuri twaza tuyagabanije nawe amaturo natanze kwa Gitwaza ndimo ndayaka ubu ngubu ndi muri game mbaka none kwa Gitwaza amaturo nabahaye uyu ndi umuntu ni gatiki ngo ninde ndi umuntu uyu nguyu ni gatiki yavuze ko ari umudini umunyamurenge ivuge kavuki akubwiye ngo ndi umugunga ay mu bijabo tugira abagunga uwo mugunga akomoka kwande mwiyivuge iwanyu ruguru ni hehe mugunga we muri Byura Godfather avuze kumvugisha ndakumbe papa uri umutinganyi komatani mu izina rya Yesu ni gute umugabo akumbura umugabo mugenzi we rwa rukundo rwo muri Kristo kandi abanyamurenge bari abakera uyu nguyu umunyamurenge umugabo ukumbura umugabo mugenzi we oke kamata tugaruke ku makuru y'Igisenyi bababarire impapuro zose reka nzi n'ibindi biza ariko kasamutwe Godfather ibi bintu ntabwo bigomba kuja hanze mari byamaze biri hanze ariko abantu kuri dashboard ni mwisomere ubundi mba n'imvano y'ibyo bintu biri hanze bigomba kujya hanze ni urimo kubiprintinga se ako umugabo uwe niko ari Dr. Mubiki Dr. muri pedagogy ni nekada uyu ni docteur muri cya kintu navuze cya nyuma ni ikihewa yaba ari we sha docteur uzi aho wicaye cyangwa ugaramye cyangwa urabyumva uziko uyu muntu mbere ko iri zina barimwita iri zina barimwitiye muri Amerika uzi impamvu abazungu bari mu isomo muri Amerika baturanye nawe
sino zaraguye aragenda akora komiti ye, inzu ye izuba rikomeza kurivaho ntiryagera ku nzu, abazungu baramwiruka barahunga. Agasa wewe ibaze kubona ngakwa ibaze kubona muri ngakwa quartier yose nzonzika abazungu ariko baraje niko iyi space yawe wayirekodinze kweli ariko uri gito cyane. no, ariko reka tuvuge Godfather uretse se gato Godfather yo kora ndayisiba recorded don't man worry. Umukene nabwiraga tujye tuvugisha ukuri, ko turabizi noneho nanjye ngiye Dr. kuzoza Gitwaza recording uretse gato space Dr. Gitwaza yavuye muri Kenya ari uruzingo rw'umwojo, uyu munsi yahaye abanyarwanda imana, abantu barasenga turakizo, twaramubonye uriya mugabo afite imana, n'abandi tujye dushima dutange credit, sibyo? Ariko ntabwo tuzibagirwa ko hari umunyamurenge wubatse amateka, ari umunyamurenge waroze umwishywa we wakoraga muri ntuza muri White House. White House Yego, abone umusore ayo makuru ntabwo nuvuga ngo hari umudamu yari afite umwana wa musaza we, uwo mutipe yaragiye ariga Abana White House muhakazi, niwe munyamurenge wari ugiye kwa muri White House, kandi afite mu mwanya mwiza bro. Nyirasenga aravuga ati ibi si bikunda, yaramuroze ubu ngubu kugira ngo abeho bamusubije mu minembwe, ubu ngubu bari hejuru mu misozi miremire. Ayo makuru muzagende muyatubwire neza, amugirira ishyari. urabesha ayo makuru Sibeshye njye nagushakira n'amazina nuko nazana victime hano. ko naherutse uri umudiyakoni wavuye Inda uko niko kuri, yaramuroze bro. This is the true story. Mwatuma ndabipininga hano hejuru, nzanye n'amafoto y'uwo mwana n'uwo mugore. mwe tutazi amakuru y'ino Yaramuroze umwana aragenda yajya muri White House agasara. ose umunyamurenge Nanjye kuvuga ubwoko bwe murara we mwari kunyica. oya Urebye neza vukana n'uwanyu mu nzu, uwo muntu wari uzi man n'uwanyu mubije baramuzi, I swear abanyamurenge benshi baramuzi. nze kinyido hari uzi wewe Yamubwirwa n'iki uyu nguyu ko yagiye i Burayi, uyu nguyu ko muri Scandinavia abangabo baroga ibikona, kandi uyu nguyu kandi Kingdom ntiyamumenya. Kingdom yahisemo ari muri ya kategori ya mbere yabasenga cyane. nyekana gadfa ntawe nzi uwo nguwo rwose. Ubu ntiyamumenya gute uyu nguyu ko we ari mu ikanisa, ahubwo Rabio taramuzi arega nuko ari kwijijisha kubera baba bakashije muri kasifo, baba muri departement. esa Godfather reka nkureke, murakoze, urasekeje kabisa. Ubwo ijoro ryiza, ubwo mworohe izaba Friday risanga, uretse gato baranyandikiye mworohe nyabuna, bafite ariko abana bari hano muri space kandi biri mu nkiko ntituramenya ukuri. Mwabyumvishe? n'ubundi biri mu nkiko, biri mu nkiko kandi ngo bafite abana bakuru. None abana bakuru ntabwo bazi ko base bacumisa abana bato. None se bari abana barongoye bo ntabwo ari abana, mwagiye mureka. Ariko ibintu mwihaye wowe muntu yandikiye ntibacumisa abana b'abandi, bari abana barongoye bose abana nk'abandi. Ariko sha yemwe bana b'abapasiteri bazi ko barongoye abana b'abakobwa babatera amada. niko 7 papa umwana abadiyakire mwembi bari barabasengeye mwembi. jewe nari nsengeye ariko iwe yaje atarasengerwa. aho urakagira inkuru iryo kanisa. None umwe bari baragusengeye ubu mudiyakire, iwe nawe ubu mudiyakire adasengewe. Iwe yari umudiyakire nawe ari muri cya cyiciro cya kane, yari ari kumenyerezwa. Icyiciro cya kane ni icy'abantuza, ni icy'abantu. ariko Kingdom yakundaga ikanisa cyane, yakundaga inyigisho zaho. Aha n'ubundi arabizi ugira ngo yari kumenya iby'abanyamurenge yatagiye mu ikanisa. Mukubwire cyane ndamuzi cyane. Bo twavuze ko hano turi bwakira abamambure gusa uyu nguyu yaje ndabona muhungu wawe yazamura abapanya, uretse gato twaze kuzamura abapanya, none tuzamuye abanyintu.
aka turuzi Kingdom inde turuzi munyintu kinyamurenge cyose azavuga nije bakimwigishije Rindira gato niko wamunyituwe niko reka wamufurero inde munyintu wowe wamupanya we nturi n'umupanya wowe uri umudede none se kuba umudede byambuza kuba umunyamurenge oya nta munyamurenge w'umudede uba nta munyamurenge w'umudede ubaho noneho gajewe ndahari uinde ni nike uba mu cyiciro cya kangahe kuba waravuye iwanyu mu bubembe ukaza kuragira inka z'abanyamurenge bikugiza umunyamurenge wa no nje kuba ndi umunyamurenge naraje i Burundi nkinjira muri CNDD kandi CNDD ntawe uyivukana mu maraso ndayishimiye n'iso wanyu no ndayishimiye ni Muyomba ntabwo ari tata wacu n'umuvukanyi wa mama wawe cyane rwose cyangwa ni umwenda hamwe no gusa icyo ngicyo wari uvuze kiriya kinyoma caguye nduri nta munyamurenge wavuye hano muri Amerika wotuririya areke kumenyekana canke ako gakuru ngo karike ngo habure n'umwe ukazi ibyo ngibyo wo bibwirwa niko utari umunyamurenge kuri umupanya kuri umunyintu ata kibazo nimba ndi umunyintu nayo nari kuyamenya abanyintu babana n'abanyamurenge reka ntibabana hari ibintu bitabana none ni gute abakozi bo mu rugo bamenya ibyo basebuje abakozi bo mu rugo nyine si bamenya amakuru kuruta basebuje ahubwo niko se birirwana n'abagore babo ayo makuru muyashakira rero murayamenya n'abagore reka ndakavuge urumva ukuntu usuzuguye basobuje wacyohewe iyo uzahaye abagore babo bosi naza birirwana n'abakozi yewe Kingdom yego isi ni jaribu ngaho reka mbarekere space yanyu manzu dusengere kuko hano hasize roho abasigaye mu byiciro bya nyuma mukomeze mu byiciro bya nyuma turi kumwe na gutusiza ikibazo hano XP niwe muntu wenyine wigishijwe na Rabiot yarakwigishije ariko none yaramwigishije aramenya ntabwo yamenye gusa ikibazo cya uyu nguyu Rabiot akoresha amaviji ariko wamugani birashoboka yaramwigishije ariko uyu nguyu warogesha umunwa twomugaya nimba yaregeshejwe Rabiot urabona ikibazo cyo kwigisha njyewe mwarimu wanje ni Zaburi kandi ari hano yobyivugira neza Zaburi Godfather we turuzi wa muntu wavuze wo muri White House da ego Neso ashira pizza ujya mu nzu wa sirabuse umuhungu w'umunyamurenge wagiye gukora muri White House ararwara gusa izo z'uburozi simbizi ariko arahari no yarwaye iki lindira ko Kingdom ninde uwo muhungu Zaburi aramuzi nimba hari njyewe naho ngaho ngarukiye gusa oya mutubwire uretse gato lindira gato ya Museveni lindira gato ari hehe uyu munsi wa ari ruguru ibintu navuga mu bijambo ayi wewe Zabu nkaba gusa yagiye ahantu henshi baba bamusengera na ruguru yarahageze amakuru arayazi Godfather hari amakuru Godfather atazi nta makuru ntazi ariko iyo mbivuze nkabivuga mu mazina yabyo uyu musore yakoraga muri White House uretse gato afite amafoto yanyu n'imero zanyu mwese ni umurozi wa kera reka nkubwire nuko urumva hari ibintu mudashaka ngo zivuge niwe wa mbere niwe uretse gato XP yashatse kuvugisha impaka ngira ngo ntabyo ufite dono barabihamya ngo ni umwarimu wanje bindira gato ko muravugira rimwe ibintu nababwiye muri Rabiot muremera ko ngiye ntashobora kuvuga amakuru ntabwo nshobora kuvana amagambo mu kanwa kuko ndabizi hano ijambo bararitwistinga rero uvuze ijambo bindira gato bibaye ukuri kubera ko Zaburi yishakira fame abarimu kandi mute your nonsense Mike urabizi ntabwo nshaka kutumuramo
urabizi nibwo niho hano niho wonyine ubu utari kumwe na za nteramwe ngenzi zawe ubu uvuga ukavuga mu bantu. kanje ntabwo ninteramwe man uzaza Reka unyitaba rero nyawe niba tuba tugwaye mba nirengagije nkirengagiza ko nta mwanya ufite muri twe nkakwirengagiza tukaganira ujye uceceka ntumvugiremo. Ntabwo mashaka kugira ngo uzadeprime wisange nta bintu uri kuvuga ibintu biri sensitive gusa. So niba mba nkuretse hano nukugira ngo at least ubeho nawe uzuganira ibintu bizima useke bitari muri bya bintu biri sensitive. Isanzura uyu munsi ndi kugukorera therapy wisange mu banyu nubwo abaye igihone. Anyway tugaruke ntabwo ngiye njya mvuga amakuru ntafitiye nucurika gatoki ndagucurikana nako. Isanzure sinkumanura ntimumanure XP uyu munsi ni uwacu wa nubwo yabaye igipfu ariko ni igipfu cyacu. So reka ni igipfu cyacu urebye agasura izi ni ingaruka z'imiti ya byose uzuwamukivuga ukabigipfu nkanyiraho. ese ko kingidomo ko yagumye gusezera pasiteri wawusezera Zabo mahano nindira gato umva uretse gato Zabo nindira mbivuge urindire gato ni wowe ukubisemo iyo turufu naringiye kugenda numva ukubisemo iturufu yari yabuzuye umuhamya. uretse batere story uretse batere story uyu mutipe kanaba muting uyu mutipe ni umutipe wo mu mambure yaragiye murabizi ko abamambure n'abantu b'abahanga yaragiye ariga my friend ariga araminuza urumva abona akazi muri White House bro. Ibintu ni bibiri ni nyirasenge cyangwa nyina wabo yamugiriye ishyarara muroga umwana yagira muri White House agasara ngo mushaka amakuru bro. Yari umutipe ufite salaire j'espère yari mu 350 ku mwaka y'amadolari. Peruka baramuziyanye mu misozi baramushubije umurenge kugira ngo abeho. None ko batagiye kumushamburi baramusengeye ahantu. Reka mbaze Zaburi kuko arayazi niko Zabo kuki batagiye gushamburira uwo mugore mubi muri Amerika bajya kumushambura bigakunda. Ntabwo muri Amerika bikunda kandi ntabwo muri Amerika bemera amarozi nta cyaha kirimo. namaze kuvuga amakuru ntabwo Zaburi yarenga ariko wameneye mu bijabo iyamurebye sinanaze kumuvuga ariko rabyo tiwangwa ndakubaza sinanaze kuvuga iyamurebye ko yateye umwana w'umusitiri twabiretse